prvo se nekako to izdaleka čula pucima. Najvjerovatnije su dole prvo ti vojnici zapalili tu kuću i krenuli su vamo prema nama. Začuo se muški glas, neko je rekao ima li koga. Moja strina kao i najstarija žena, ona je prva izišla iz kuće i rekla je ovdje su samo žene i djeca. Međutim, on je rekao nema veze, izlazite svi napolje. Tu je noć ubijeno 15 djece. Moja kćerka 6 godina, moja sestričnja 5 godina, moj bratić 4 godine, 5 godina. Ta djeca nisu znali ni šta je puška ni politika. Da kažem da je u selu ubijeno 260 mještana i među ubijenima su i djeca od 15 godina i starci i starice preko 70 godina. Mada sam ja znao da su to Srbi počinili, ali opet mi je nekako došlo u glavu recimo da idem opet kod komšije Srbina koji me je tu noć i primio u svoju kuću i čuvao me 8 dana. Vidio sam, potegao je pištolj u čelo jedno i drugo. God nije stigo do nas nije preživio. ...68 ljudi je ubijeno u 2 dana. Ne možeš ti kad par budala najeđe, ti iz budala moraš samo stati i poginti. Ubio ti sina, jedinca, znači, a ti skrivaš 25 do 30, kako su nas tada zvali, ustaša. Dešavalo se od 23.7. do 25.7.1992. godine. Evo ovdje na ovom području u 70 dana je ubijeno preko 100 djece. Kad sam išao u školu, učio sam onu čuvenu o 4 đaka u jednom danu. Izgražao sam se kao dijete i kasnije, a i sada kao odrasli, nad tragičnom sudbinom te djece, to 4 đaka koji su strijeljani u jednom danu. Na ovom području je u 70 dana ubijeno preko 100 djece. Najmlađe je bilo mlađe od godinu dana, a najstariji je tu negdje 15 godina.
25.7.1992. godine strijeljana je moja porodica. Kći Nermina od 6 godina i sin Nermin 12 godina, supruga, majka, 3 snahe, bratišnje, bratići, strina, stričevići, stričevke. Troje su preživjeli, dvoje je ranjeno djece, tada od 10 godina jedno dijete i od 13 godina, a jedno nije ranjeno, ono je uspjelo pobjeći ispred njihovih pušaka, znači pobjeglo je i ostalo je živo i danas je to čovjek koji ima svoje dvoje djece, formirao je porodicu. Početak rata taj nisam nešto ni bio svjestan toga, ni kad je počelo odvođenje ovih muškaraca, odraslih ljudi, znači u logore te, i nisam tad znao ni da postoji ti logor. Tad se govorilo samo da se ide na neke informativne razgovore, međutim ti ljudi niko se nije vraćao kući. Moj otac i moj brat, najstariji, oni su odvedeni. Mi smo ostali tu po kućama, ja i moja majka, 2 brata i sestra. Ja sam bio ovdje 23.7. kad se desilo ovdje čišćenje sela, odnosno zaseok Gradina. Ja i moj otac, brat, 2 brata, sestra, mate. U jutarnjim satima izvedeni smo svi iz porodične kuće ove ovdje, tu na put. Odmah su na početku izdvojili starije muškarce od 18 pa gore. Ja sam bio u toj grupi najmlađi što je izvelo, znači 18 godina sam imao. Odatle nas je odvelo tu na to raskršće, žene i djeca ostali. Svaki u svojim kućama bio. U logoru sam proveo 9, ali užasnih dana, provedeni torturom, udaranja, ubijanja, glađu, žeđu. Dosta je ljudi bilo zaušljivi, dobio proljev od nečistoće. Međutim, ja nisam to mogao durati. Vikao sam starom da idemo prvim konvojom bilo gdje. Međutim, on nije htio ići sa mnom. On je ostao da ostane tu. Ja nisam mogao to durati, ja sam napustio, znači, logor, prvi konvoj koji je išao u stvari, ja nisam ni znao gdje ide taj konvoj. Ja sam ušao u neku nanu staru, uzeo u naramaki, ušao u taj kamion sa ceradom. U nepoznatom pravcu, znači, ne vidiš ni gdje ideš, ni kud ideš, glavno ideš sa narodom. Ta jedinica jedna iz te srpske vojske ih je držala 2 dana u pritvoru kućnom. Svih 33. I 25.7. su otišli na čišćenje zaseoka Briševo. Znači, to je isto mjesna zajednica Zecovi, ali zaseok Briševo gdje su živjeli pretežno Hrvati. Oni su otišli gore na čišćenje tog dijela i ovi su gledali moji iz potkrovlja kako gore gori i čuli pucnjeve i to. I u predvečer je se vratili, odozgo tu su zaustavili, navodno su rekli da se ispeče kafa, popili su kafu i otišli su u kasarnu Rasavce. Rekli su ne trebate se bojiti, neće vas niko dirati. Mi ovdje smo u kasarnu, nemojte se puno kretati, jedno dvoje nek izađe napraviti jesti i nek namiri stoku. Vojska okuda svugda može neko pucati, može vas ubiti, tako to. Otišli su, nakon toga već u sutono navečer kad se smrkavalo, došla je druga grupa i strijeljala je. Negdje u večernjim satima mi smo bili tu u toj kući i čula se pucnjeva. Prvo se nekako to izdaleka čula pucnjeva. Najvjerovatnije su dole prvo ti vojnici zapalili tu kuću i krenuli su vamo prema nama. Začuo se muški glas, neko je rekao ima li koga. Moja strina kao i najstarija žena, ona je prva izišla iz kuće i rekla je ovdje su samo žene i djeca. Međutim, on je rekao nema veze, izlazite svi napolje. U međuvremenu, pošto su oni njih držali u podrumu zatvorene 33, to je podrum neki sa 3 sa 4, znači 12 kvadrata, njima je tu bilo pretjesno.
I sad je ta moja strina rekla hajmo se razdvojiti, odvela je svoje kćerke, snahu i oni su otišli u svoju kuću tamo, a ovi su, ova druga strina i moja mati, snahe i to, ostali su tu i komšinica jedna, ostali su u našoj toj kući. Tako kad su oni naišli, oni su streljali prvo te moje, pa su onda otišli i streljali tamo, znači tu moju užu, gdje je moja žena, djeca, majka i snahe, pa su onda otišli tamo strinu i njene kćerke. Ja sam tad bio u Njemačkoj, otišao sam na teren u Njemačku i tamo me to sve navesti. Imali su automatsko naoružanje i ja sam nekako, krenuli smo svi da izlazimo, znači nas je tu, u ovoj kući nas je bilo, ja mislim 18 žena i djece. Kako smo izlazili, znači ja sam zadnji izlazio iz kuće i tu je bio podest stepence i kako sam silazio niz one stepence, tražio sam svoje cipele da obujem, oni su već počeli da pucaju na njih. Čula se vriska i žena i djece. Ja sam znači u tome momentu kad sam se obuo krenuo, znači već tu je još jedna bila kuća i tu sam se sakrio za tu drugu kuću. Sagnuo se za zid, ovi moji su svi ležali tu možda neki 6-7 metara ispred mene. Tu je noć ubijeno 15 djece. Od moga brata sin Ernest je ubijen 2 godine života jer on znao šta je puška i politika. Moja kćerka 6 godina, moja sestričnja 5 godina, moj bratić 4 godine, 5 godina. Ta djeca nisu znali ni šta je puška ni politika. Ja sam znači tu, gledao sam jedno vrijeme, oni mene nisu vidjeli, znači prestali su pucati automatskim oružjem, onda je prišao jedan vojnik, znači ja sam vidio iza kuće tamo rukom je pištoljem pucao, ako je primijetio neko da je živ, znači pucao je pištoljem prema njima. I nekoliko, ne znam više, prošlo je par minuta, oni su krenuli, znači ovim putem krenuli su vamo prema komšijskoj kući. Ja sam ostao tu, znači jednostavno da li je to bio neki šok, da li je to nešto bilo, ne mogu sebi to da objasnim. Znači nije bilo suza, nije bilo da sam se ja jednostavno sam razmišljao kud dalje da idem. Znači krenuo sam iza te kuće, krenuo sam znači tamo prema komšijskoj kući, kud su vojnici otišli. Nadao sam se da će neko od komšija, znači da je neko tamo ostao živ. Međutim, kad sam došao tamo do komšije Ibrahima Bačića, tu sam vidio također da leži žena i 2 djece. Znači, isto su bili ubijeni, mrtvi. Ja sam, znači, spustio se onda ispod njegove kuće i sjeo ovako na jednu njivu i nekako da skontam gdje bi išao dalje. 3 djece je preživjelo, znači moj stričević je bio tu i on je uspio izmaći im i sakriti se uz kuću uz jedan plater koji se koristio za kola, za prevoženje sjena i tako. To on je bio prislonjen za zid i on se zavukao tu i oni ga nisu primijetili. A ovo drugo 2 djece je bilo lakše ranjeno i oni su ujutru, kad su oni završili to streljanje, oni su zapalili kuću. To 2 djece, kuća nije izgorila, zavjese su gorile i na kaučevu smo bili oni prekrivači, to je bila kao sintetika nekakva koja nije htjela goriti. Oni su mislili kad je to planilo zavjesa i to da će kuća izgoriti, međutim kuća nije izgorila tad i to je 2 djece bilo lakše ranjeno. Kad su došli sebi, oni su se izvukli iz kuće i sašli su do prvih komšija muslimana i rekli tako da je gore pobijeno sve. Oni su bili ranjeni, oni su ih prebacili u bolnicu u Prijedor, tu su dobili tu medicinsku pomoć, onda je došao djed njihov, podigao iz bolnice i odveo ih za Njemačku. Mada sam ja znao da su to Srbi počinili, ali opet mi je nekako došlo u glavu recimo da idem opet kod komšije Srbina koji me je tu noć i primio u svoju kuću i čuvao me 8 dana. I oni su strahovali recimo
pošto sam ja možda neki 3. ili 4. dan izišao iz njihove kuće i krenuo vamo prema našim kućama. Vidio sam ono kako sam onu noć vidio tijela da leže, tako sam vidio znači i taj dan. Poslije je saznao da mi je otac u logoru, znači da su živi, svi ovi muški što su odvedeni, znači 23. jula, on je saznao da su on u logoru u Trnopolju, da su živi i zdravi. Saznao je također za mog strica Fehima Bačića koji je živio tad u Tukovima, znači predgrađe Prijedora. Saznao je i za njega da je živ i uz pomoć još jednog komšije Srbina, znači nakon, ja mislim, 8 dana da su oni mene prevezli kod tog strica u Tukove. Da budem iskren, ja do sada radi njihove sigurnosti ne želim da kažem imena, jer bio sam, mi se posjećujemo, recimo i dan danas se posjećujemo sa tom ženom, čovjek taj sin od tog Srbina, znači on je išao sa mnom u školu, od 1. do 8. razreda, mi smo bili drugari i poslije rata, mislim sad kako smo se mi vratili ovdje, smo u dobrim odnosima sa tom ženom, međutim taj čovjek njezin i sin njezin su također stradali u ratu i ona je mene zamolila da ja ne govorim, da ne spominjem, znači da su oni mene spasili, ona se da li se boje radi sebe, da li se boje nečega i tako, ne želim da kažem imena, recimo, zbog njihove bezbjednosti. I tu se nisam puno zadržao, znači u Travniku isto neki par dana, pošto stric je bio je profesor u Prijedoru, znači pa je poznavao i ljude i mislim bio je onako dobrostojeći. Pa smo iz Travnika znači otišli za Rijeku neko kratko vrijeme, znači i onda smo u Rijeci bili i poslije znači u Rijeku je došao tetak i ovaj Stričević Fikret po nas, znači prevezli nas za Njemačku. I znači tamo smo onda bili u Njemačkoj, poslije i otac došao iz logora, prebačen, bila je ta prvo u Karlovac, znači pa iz Karlovca onda za Njemačku. A brat je ostao, znači brat je bio čitavo vrijeme u ratu. Brat je izišao iz logora u Travnik, sa ženama je otišao kad su žene iz Trnopolja išle pa se tako sa njima se nekako imao sreće da ode sa tim ženama i djecom za Travnik, znači i tamo je ostao, bio čitavo vrijeme u ratu. Eto, hvala Bogu, preživio taj rat. Ja sam saznao za tragediju, znači 27. kad su iz donjeg dijela Gradine, znači došla žene i djeca, tad su nam prenijeli vijest da su ovdje svi poubijani. Znate kako, streljanje sam preživio, znači zahvaljujući Bogu dragom, ničemu drugom. Znači, to je, jer ja sam pretrčao između žive vatre. Znate, oni su pucali, znači, oni su stojali tu, pucaju dole. A ja trčim i prolazim, znači, između žive vatre, trčim do one kuće. To je, znači, za mene samo Božja sudbina da je tako određenje bilo da ostanem živ, znači. Eto, hvala Bogu, tu se našao, znači, i taj komšija, Srbin, što opet i on je odigrao tu ulogu, znači sačuvao me, mogao me recimo izvesti kad su me tražili, reći evo ga tu, vodite ga, radite od njega šta hoćete, međutim, ipak za mene, ja kažem, i dan danas, i pored svega toga što smo mi preživjeli tu, znači za mene nisu svi, ne mogu sve Srbe recimo tretirati. Za mene postoji, znači svaki zločinac ima ime i prezime i ne možemo ih sve tretirati da su svi isti.
Mi smo u martu mjesecu sastali se roditelji ubijene i nestale djece grada Prijedora. Sastali smo se u našem udruženju dole i održali smo jedan sastanak gdje smo potpisali sporazum da idemo sa inicijativom za izgradnju spomenika ubijenoj djeci Prijedora, ubijenoj i nestaloj djeci Prijedora, znači bez obzira na nacionalnost, vjeroispovijest. I tako ćemo svake godine, znači ako Bog da, dok smo živi i ja i ova moja djeca, mi ćemo obilježavati taj dan, jer nažalost tu je ugašeno mnogih nedužnih života, djece, znači koja najmlađe dijete bilo je ovako ko ovaj moj Ajdin. Mislim, šta on zna, igračka mu u ruci. Ja samo kažem da Bog da se ne ponovilo nikome. Danas živimo, brat ima sa ocem, znači živi, ja imam svoju porodičnu kuću, imam 2 djece, sina i ćerku. Poručio bi svima da niko ne misli tako i da se nikom ne dogodi tako što se nama desilo. Mi danas dani imamo, znači, sa pravim komšijama, sa pravim koji nisu isprljali ruke, što se kaže, što mogu pomoći. Znači imamo i danas dani sa njima kontakta. Onaj ko je skrivio, znači kad taj će ga stići kazna. Nadam se barem. Ja često i kažem da je teško je nama danas i odgojiti recimo dijete, ipak on hoće recimo da zna zašto su recimo ova imena tu, zašto je to ubijeno, zašto je to, ko je to učinio. A da mu čovjek recimo da mu to objasni, znači da ne bi ne znam, da ne bi mrzio, da ne bi, jer mržnja znači ne donosi dobro nikome. Znači, ja kažem jednostavno, ovo što sam rekao, ja ne tretiram sve Srbe znači kao zločince. Za mene postoji zločinac sa imenom i prezimenom, znači mi moramo gledati, znači, barem ako ništa radi ove djece, recimo da ta djeca imaju budućnost, da ne dožive ovo što smo mi doživjeli. – 20. jula ove godine, znači 2014. godine, u ovom šehijskom mezari koji je iza nas u Bišćanima, bit će ukopano ukupno 76 bivših mještana ovoga sela. Svi oni su ekshumirani krajem prošle godine iz masovne grobnice Tomašica, a svi su ubijeni 20. jula 1992. godine ovdje u selu, znači na kućnim pragovima u jednoj genocidnoj akciji koje su izvele vojne, policijske i civilne vlasti, srpske vlasti iz Prijedora tada. Da kažem da je u selu ubijeno 260 mještana i među ubijenima su i djeca od 15 godina i starci i starice preko 70 godina. Ja ću 20. jula ove godine u ovom šehijskom mezarju ukopati 10 članova svoje porodice. Među tih 10 su, znači, moj didina Ane, otac, brat koji imao 15 godina kada je ubijen, 3 strica, 1 strina i 2 stričevića. Fudbalski klub Sloboda iz Bišćana formiran je sada već davne 1975. godine i kako stoji u knjizi Jugoslovenski fudbalski klub koja je izašla iz štampe 1977. godine, ovo je jedinstven klub, jedinstven način kako je taj klub formiran. Znači, omladina iz Bišćana je, kao što sam rekao, nekada 1975. godine u vrijeme onih velikih radnih akcija, odlazeći na jednu radnu akciju, odlučila da sva sredstva koja zaradi na toj akciji upotrijebi u kupovinu opreme i registraciju fudbalskog kluba. Ta radna akcija je bila na betoniranju piste za odlaganje rude u rudniku Tomašica. Prošle godine, nakon otvaranja grobnice u rudniku Tomašica, najveći broj tih
omladinaca iz tog vremena i bivših igrača i članova uprave kluba smo ekshumirali upravo iz masovne grobnice Tomašice. Znači, Tomašica je, možemo reći, početak i kraj ovoga fudbalskog kluba. Ukupno je 57 bivših što članova igrača, članova uprave ovog fudbalskog kluba ubijeno 1992. godine. Danas fudbalski klub još uvijek nije reaktivirao svoj rad. Stadion je, kao što vidimo, spreman za nove igrače i za nove pobjede, međutim, posljedice genocida koji je počinjen ovdje i u Bišćanima i u Prijedoru su tek sada postaju vidljive. Mi nemamo, nažalost, dovoljno mladinaca da bi mogli formirati fudbalski klub. Škole su prazne. Mi nemamo ove godine prvog razreda u 3 osnovne škole na ovome terenu. Škola u Bišćanima uopće nije obnovljena jer nema dovoljno djece da bi postojao razlog uopće da se obnovi škola. Ovdje iza nas je spomen obilježje koje se još uvijek gradi u znak sjećanja na fudbalski klub Sloboda. Imamo 11 ovih pravougonika koji simboliziraju 11 igrača. Unutar tog je jedna fudbalska lopta i naravno dole su konture stadiona, napred je naziv kluba Sloboda. Ovi 11 stubova sam rekao, to je 11 igrača. Ova kosina je znači simbolika odrubljenih glava, znači da ipak nisu umrli prirodnom smrću, nego da je to bila nasilna smrt. Bivši golman fudbalskog kluba Sloboda Bišćan koji je osnovan 1975. godine, gdje smo se odgajali u duhu tolerancije kroz klub koji su prošle sve nacionalnosti, odgajanje tolerancije, razumijevanja prema drugima, međutim ti drugi, naše komšije i ljudi sa strana koji su došli i uništili i klub i fudbalere. Ja sam jedan od njih koji sam uspio da preživim kazamate logora Omarske i Manjače. Boli, vidi se i sama ova slika pred nama. Ne znam tačno koliki je broj poginulih fudbalera, ali veliki. Sve moji prijatelji, sve moje komšije, rođaci. Žalosno. Dulince! Pa gdje si? Evo me, gdje si? Evo, nazočani. Pa kako je? Evo, dobro je. Dobro. Ja sam oznojio se. Oznojio, radi me. Evo, pripremamo dole. Susret naših radjačana, pa... Da, tako treba. Kako si ovako? Evo, dobro. Dobro. Na ovome tavanu je zapravo i priča o Duli najbitniji dio toga svega. Na ovom tavanu na kojem sad jesmo, tu je Dule, kako smo ga zvali, naš Dule, spasio pa 25 ljudi minimalno. Znači bilo nas i 30 djece, što staraca, što... bilo nas je svih generacija tu. Imao sam nepunih 9 godina, znači eto možemo reći 8,5 godina sam imao. Znači to ti je bilo, točno dogodilo se kad ćemo završiti ovdje kod Dule na tavanu, od mog pokojnog tate 25.7. je rođendan. Na taj dan smo mi završili ovdje kod Dule. A sve je počelo od 23. znači došla je vojska u selo. Kako bi rekli, okupirali selo u kojem niko nije se ni branio, ni imao s čim, ni to nije bilo ni potrebe. Znači, mislili smo neće nama ništa. Znači, a do prije godinu dana, moj brat Ivan, on nam je, zvao nas je, kaže bježite, rasprodajte, dole će doći do nereda. Doće do nereda, a moja mama njemu prek telefona, ma daj, pa ko će nas dirat, to sve naše komšije, ovo ono. I tako da nismo se tad odselili,
baš kad danas razgovaramo, trebali smo, ne bi doživjeli tu svu torturu, tu muku svu koju smo prošli. Ta kritična događanja što su bila ovdje kod nas dešavalo se od 23.7. do 25.7.1992. godine. I u to vrijeme nisam bio tu, bio sam kod svoje kuće sa mamom i dva brata. Prije samog tih dana mi smo se tu družili, u neku ruku smo svi zajedno bili. Kod nas nisu ni počeli dolaziti, nego su počeli bježati ljudi, a ne znaju kud će. I tako se svrate ovdje. Taj je isti dan poginuo naš sin. I mi smo njih svratili sebi. Sviju. Milenko Radulović je bio na straži iznad sela Rasavci, znači koje je tu malo iza ovih šuma. Znači, on je bio dole na straži i sad krenulo je, po njegovoj priči, 4, 5 ljudi iz tih Rasavaca su krenuli prema selu. A tad je bila straža raspoređena na svakih 10 do 15 metara po 2 vojnika, 2 policajca, to je bila masa vojske i policije u to vrijeme ovdje. A mene to, kod djeteta u to vrijeme jako bilo zanimljivo. Gledaš puške, transporteri, ne shvaćaš još šta se zapravo dešava tu. Naslutio se da moglo biti nekih loših stvari i onda sam otišao do tog Iveć Ivana, oca i majke, i imao je on tu i brata i sestru i sišao sam dole do još na par mjesta sam sišao, nisam mogao te ljude povesti, ali sam sišao, obavijestio i da je to tako tu, da se znaš, i da pokušavaju se skloniti koliko se mogu skloniti. Mi sjedli vani, kad ide jedno 10 vojnika po putu, i mi gledamo, ja gledam Milenko zadnji. Tog čovjeka nisam poznavao, evo mene je jako žao što se ja imena tog čovjeka ne sjećam. I na kraju su njih dvojica bili zadnji u tome stroju, kak bi rekli. Njih su se dvojica odvojila, ušla u naše dvorište i sam su rekli idemo. A mater mi moja, da zaključavam da nahranim krave ovcama, da dam jesti vode, da zaključavam kuću. Ma kako zaključavanje kuće, idemo, nisu on nama rekli, oni vas imaju planu ubiti. Oni su tad u tom momentu poslušali, krenuli su i došli su baš do tog mog strica Dule, tu u toj kući. Ljudi je bilo tu neđe oko 20-ak u tom momentu. Ja kažem, to je toliko brzo bilo da čovjek jednostavno nije mogao ni odreagovati pravo. Tako da smo mi došli ovdje do Dule i Dulince, već je bilo tu ljudi, skuplo se, mi smo djeca hajku napravili, mi smo se počeli igrati Dule je rekao, ljudi, nemojte mi se zadržavati ovda, dajte odteve gore na tavan. Poginuo nam sin i ja odam tu da i pomažem, kada ovi idu isto bježe, kaže, hoće i poubijati. Drago Žunić nosi jednog sina, a žena mu Jela nosi drugog, manjeg. Šta je, kaže, Dulinca, evo hoće nas poubijati. Uglavnom što je do nas došlo, ostalo je živo. Što nije uspjelo do nas doći, pobijeno je. I ovo dvoje djece, Komljenović, Alen i imala sam zaboravila već ime. Elena. Njima je baba rekla, sine, bježite Dulnoj kući. Djeca došla kući i nam rekla da i kod njih, da su svi pobijeni. Samo od mame ne znaju, o mami ne znaju ništa. I poslije nađena mrtva i ona.
paljevine su krenule tog jutra u selu gore. Briševo iza nas, vidjeli su samo dimovi. Komšija, Drago i mi smo tu sjedli, gledali ko je, šta je, čije su kuće i to. U prvom momentu smo razmišljali o tome, jer je rečeno da ljudi moraju biti kod kuća. Ako nije kod kuća, da će te objekte paliti i uništavati ako se ne nađu ljudi kod kuća. Međutim, vremenom se vidjelo da to nije to, da ljudi su počeli smo prepoznavati kuće gdje je čija, dok na kraju nije izašlo ovamo gore prema gdje nam je bio otvoren vidik, dok nismo vidjeli kuću kume Maruše i ovu Lujinu kuću da gori i Vilimova ovam, tako da vidjeli smo o čemu se radi. Gro ljudi, kako bi rekli, bio je oko 30-ak, znači plus djeca. Spavalo se, zapravo nije se spavalo, znaš, kako je to bilo, to se pucalo, to je, znale su i koja granata još pasti, ovo, ono, znači spavalo se kako si uhvatio koji ćošak. Kogod nije stigo do nas nije preživio. Vam ovi jedni su čitav dan im pekli jajnice i gostili i naveče poblo sviju. Samo mogu zamisliti kakve bi posljedice bile da su oni nas otkrili, da su nas našli ovdje na ovom tavanu, vjerojatno ne bi ni izašli s ovoga tavana. Nismo mi dali pričku u kuću. Nemaš pravo premetati kuću i voziti. Moraš sam izgubiti glavu. Ja sam uzela bombu, ona je bila u kutiji i odvrnula. Ja sam izgubila dijete. Nije mi žao više ničega. Ja ću stati i nema ni vas. Svako je imao svoju priču od ljudi koji su bili tu, pa samo na kraju je stvoren taj nekakav mozaik, zapravo istina prava, jer ni Dule, ni njegovi nisu se sa tim nešto razbacili, pričali. Puno više su ljudi pričali koji su bili tu, recimo. Najbolju priču samo tetka, jednom smo sjeli pa smo pričali, čuo zapravo da je gore, ove stepence koje vode na tavan, da su to njima bile spas. Pokojni ujak faktički žrtvovao i svoju glavu i svoje porodice i mene samog i da bi zaštitio te neke ljude, izložio i svoju glavu i čitave porodice i vjerovatno da je neko znao od ti ljudi da to bi bilo na leto. Hvala Bog, sve se dobro završilo, spasio je koga god mogo, spasio je. Njemu je sin ubijen, znači jedno Zoran, ubijen je 1,5 kilometar dolje niže. A nakon nekog vremena ubijen mu je i zet u Hambarinama. Pošao da obiđe komšije vamo, jer 2 sina bila obučena, Hrvati, Dimača, Ante i Josu. I on kaže, idem ja tata nje obići. Kaže, sramota i greota, kaže, oni su u našoj vojsci, a da njive roditelji neko pobije. A oni bili tamo neđe na liniji, njih dvojica. Kaže, i ništa, ode i sam tako rekao i ode. Nije prošlo 10 minuta, on mrtav, javlja i došli, javlja i mrtav je. Poginuo Zoran. Jel možeš, znači, razumiti veličinu čovjeka, ubio ti sina, jedinca, znači, a ti skrivaš 25 do 30, kako su oni nas tada zvali, ustaša, jer svi smo bili, znači, Hrvati tu koji smo tu se bili na tavanu, bili smo svi Hrvati. Znači, kako, čovjek je van sebe, rastrojen, nekom bi došlo,
Pa da izvede život za život, nekoga ubije. I tako da su, hvala Bogu, otišlo od nas svi živi i zdravi. Snašli se, žive, dolaze uvijek, nejemo, nikad nisu, ma nikad kakav. Dođu u Staru Rijeku i on okrenu, ako ništa, on će okrenuti ovdje da nas vidi. Kad je u mene Dula umro, pa kad su krenuli na Saran, pitali i na granici, kakav je to čovjek umro kad vi toliki idete na Saran? A ovaj Žunić rekao što je njih bilo 7. Kaže, mali čovjek, ali je kao figura mali, kaže, ali je visok čovjek i veliki, i jak. Jer, kaže, na osnovu njega ostali smo živi. Puno se po tom čovjeku blatilo da je napravio razne stvari, ne znam, nije da spominjem, optužen je za ubojstvo dvoji komšija, ovako na ovome tu jednome polju, što nije. On je samo znao reći, znaju moje komšije i znaje Bog da nisam nikog ubio. I moje komšije. A drugo, što piše, što govori, kaže, moja sna u Austriji pisala knjiga. Kaže, ja sam išla protiv toga pričati, znam da nije. Kaže on, što je pisala? Da je on ubio. Kaže, ja znam da ja nisam nikog ubio, nit bi koga ubio. Ne daj Bož da bi ja nekog ubio. A sačuvao sam koga sam god mogu. Ovdje ima jedan mali prozor, nije bilo znači drveta ovoga ispod prozora, točno se vidjela njihova njiva. Te su ljudi od 70 i nešto godina, optužili su ih da surađuju kao s ekstremistima, što su u to vrijeme zvali muslimane i tako, znači iz Kambarina, ne znam, iz Zecova i to. Da surađuju, a žena je išla u šumu pokupiti koju granu, ono, kako su te stariji ljudi, a čovjek je bio bez noge, imao je drvenu nogu. Znači on tek nije mogao niti hodati, niti... I tako da smo mi vidjeli, oni njih vode po toj njivi od kuće prema vamo. I ja i sestra otud, onako bio sam manji, ja se sve onako hvatam i pogledam kroz prozor. I kako mi gledamo, oni dođeše, dovedeše ih na livadu, dođe taj oficir, stade pred njih, normalno ne čuješ ti razgovor, ne čuješ ovo, ne čuješ ništa. Znači ono što sam vidio, znači kako je imao futrolu s pištoljem, on je samo stao na metar od njih, vidio sam potegao je ovako pištolj u čelo jedno i drugo. Oni su u tom trenutku pali, znači nazdravili su si rakijicom iznad njihovih tijela i otišli su svojim poslom, tijela su ta ostala tu. To ti je šok, kad ti doživiš, znači ti si s tim ljudima, to je ono, s tim ljudima si živio i sad ti neko ono, ti gledaš kroz prozor i ne vjeruješ, znači neko ono, ubijati komšije. Jer nismo tad još čuli za, znači, te nerede, kako bi rekao, ta masovna ubijanja na Briševu. Znači, mi smo bili odsječeni. Evo, ovo mi je prvi put, znači, eto, nakon 24 godine praktički da nekome ovako javno govorim. Bila je kćerka od Đulovi Đulovince, kako smo ih zvali, ona je bila na susretu Ljubijanaca prije 1-2 godine. I ja nju slušam kako ona protiv Dule govori, ubio je roditelja, ovo ono, ali nisam ja htio ulaziti tada u diskusiju nekakvu da ne bi pokrenuo nekakvu lavinu nečega, nisam htio tad. Znači ovo mi prilika sada bila, evo da pred kamerama potvrdim, znači ja znam da sigurno Dule nije ubio te ljude. Kad sam otišla u Hrvatsku, nema, da može nosa lopte, džes, Dulinice, spasitelji moji roditelja. A plačemo, gori. I jedna je došla, isto vam dol, mati je poginula, došla ovdje pred kuću, plače ona, plačem ja. Viš nikad nije došla. Ne može mi pričat ni jedna.
Ona više nikad nije došla. ...68 ljudi je ubijeno u 2 dana. Djece, ljudi, mali Buco, 15 godina je to dijete. Zašto ga čovjek ima ubiti? Ne možete to shvatiti. I onda je normalno, s jedne strane, puno je već godina prošlo. Nisam bio tu već godinama. Ali šta se dešava? S jedne strane mi je drago vidjeti te ljude, ponovo se susretnemo koji su preživjeli, ponovo s te strane je normalno, radost i sve to. Ali s druge strane, opet sjećanje na sve to što se desilo, to je onda, to su pomiješane te emocije. I onda normalno da je to teško. Mislim, teško. Živimo s tim svi mi. A mi smo tu svi u našem selu, živimo složno i živili smo. Evo sad to pokušavamo pokrenuti opet što se susrećemo svake godine, prvog vikenda u 8. mjesecu. Da se opet svi zajedno družimo, znači mi ne gledamo na vjeroispovijest, ne gledamo ništa, imamo taj turnir mali ćemo imati u nogometu, fudbalu, kako god hoćete. Tu dolaze dečki iz Zecova, dolaze dečki iz Ljubije, sastajemo se, znači multietničko zapravo druženje, hoćemo pokušati zaboraviti, ali to, znači kako je moja pokojna mama govorila uvijek, kao ja im mogu oprostiti, kaže, ali zaboraviti im neću nikada to. Tako je ona umrla u tom uvjerenju, ajde, mama je dolazila koji put ovdje, zajedno sa mnom. Prvi put sam došao 98. Sam došao ovdje, to je već tad bilo, eto, zaraslo i sve ovo dok mi tata nikako do prije 2 godine dok je umro, nije nikada smogao snage. Ja sam ga uvijek pitam, zašto? Kaže, ne mogu. Evo, 22 godine od tada je prošlo. Prošli su tim Briševom i Josipović, predsjednik Hrvatske, i Dodik, i Čordaš, i ne znam ko više nije bio tu na Briševu 25.7. Poslije 25.7. obećanja su bila, Komarica dolazi svake godine, dolazi taj crkveni vrh i to. 25. su obećanja, ogromno. Poslije 25. više ne postoji ni Briševo, ni ljudi koji su pobijeni, ni zločinci koji su napravili zlo, niko. Znači, od godine do godine se to tako dešava, vuče se. Evo, sad smo čuli navodno da je istraga pokrenuta za Briševo. Godine mi smo se vratili tu gdje smo prije rata živjeli i treba čovjek reći da nam se ponudio komšija Dragan Zarić, znači on je ponudio pomoć, znači pošto smo mi tu nismo imali struje, nismo ni imali vode, znači trebali smo graditi kuću. Nije bio niko zaposlen, znači ni ja ni otac. I on se, znači, baš nam je izišao u susret, dovlačio nam je vodu, znači i on je bio radio čovjek ovako preko dana, ali navečer znači dođe kući pa nam doveze s traktorom cisternu vode. Mislim, baš onako, ono što treba reći čovjek, istinu. Znači, iz početka je bilo tako i dan danas, znači mi ima jednostavno
znaju se ti ljudi koji nisu krivi, recimo koji ne stidi se ničega, uvijek su tu, recimo da i kad se sretnemo, popričamo, ono, mislim, jednostavno mi nismo, eto, hvala Bogu, ovo poslije rata, kako smo se vratili, nismo imali problema, znači, što se tiče komšija, Srba, ono, ako su mogli pomoći, pomogli su, ako nisu, znači nije nas niko ni maltretirao, nije nas vrijeđao, nije nas niko stvarno, ono, jednostavno, mislim, ne može čovjek reći nego onako kako je. Kada se priča u Prijedoru o dešavanjima iz proteklog rata, za mene ona predstavljaju jedan od ključnih čvorova, momenata razrješenja ove trenutne neodržive situacije. To je naravno predmet, to je u stvari političko polje, bojište i gdje, ja bih rekao, gdje je najlakše održavati te nacionalne tenzije. I negdje ono što ta priča o prošlosti jeste i najveći izvor možda diskriminacije i segregacije možda ljudi, građana i građanki Prijedora. Jer različito tretiranje žrtava jedne i druge nacionalnosti svakako ne doprinosi nekom razvoju društva u smislu demokratizacije, poštovanja ljudskih prava, univerzalnih ljudskih vrijednosti i sl. Ja imam divno iskustvo sa ljudima svih nacionalnosti. Najbolji prijatelj mi je Ukrajinac, momak mi je Bošnjak, najbolja kolekcija je polusrpkinja, poluhrvatica, druga je Čehinja, poluhrvatica. Jedna od isto boljih drugarica mi je Bošnjakinja s kojom sam studirala, tako da ne vidim prepreku i potrebu da se raspravljamo oko toga ko je koje nacionalnosti, jer to smo svi, bar svi u mom društvu i mojoj bližoj okolini, stavili smo na zadnje mjesto. Uvijek nam je bilo bitnije da li je neko kao osoba dobar, da li je human, da li pomaže drugima kad im je najteže, da li će priteći svom prijatelju prije svega u nevolji, a ne da pita kako se zoveš pa da razmislim da li ću da ti pomognem. Taman kad čovjek pomisli da su mladi toliko pasivni da je nemoguće ništa uraditi, na kamp koji smo organizovali, koliko je organizovalo nekoliko organizacija i Prijedora, inicijativa za ljudska prava, inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine, prijavi vam se znatno veći broj mladih ljudi iz Prijedora nego što ih možete primiti. I ono ne samo da se prijavi, već jako konstruktivno i učestvuje na tom kampu u smislu i prihvatanja, ali i neke možda adekvatne kritike onoga što se dešavalo. Te neke situacije vraćaju praktično vjeru i nadu da ovo društvo možda ipak ima kapaciteta da neke stvari promijeni i iznese na bolje. Smatram da mnogi Prijedorčani dan danas ne gledaju toliko na podjele, da i dalje rade jedni sa drugima, da više ne postoji ona riječ suživot, za mene bar. Smatram da mi svi živimo život i da smo mi već prevazišli te neka pitanja da li mi možemo da živimo jedni sa drugima. Mi možemo, mi živimo već jedni sa drugima.